Don't get dragged into H, don't get dragged in. Dyma Steph Edwards. Edwards yn ei thynnu ddyn ôl tuag at Callaway. Edwards eto. Hanner cyfle ergyd ychydig heibio'r postyn. Ac hynny gan Niall Coleridge. Walters at Kerry Morgan. Morgan yn chwilio am yr hediad gan Miles Davies. Davies mewn y cwr Cosby yn argydio. Yn cael ei harbed yn dda gan McCormick. Liam Thomas sydd yn ôl at Cummins. Yw'r perygl ddim drosodd. Harling ac yna Knott! A Jordan Knott sy'n rhoi'r hen air ar y blaen. Rhyw 6 munud yn unig sydd wedi chwarae ac i mewn i ddannedd y gwynt. Mae Caerfyrddin ar y blaen. Caerfyrddin 1, Aberystwyth dim. A Jordan Knott yn rhwydo i gol gynta o'r tymor. Cotter, Bale yn cael ei rhyngipio gan y sgoriwr. Jordan Knott wedi dechrau ar dan i Bale ymlaen at Miles Davies. Mae'n cael ei thynnu nôl. Ac yna A Luke Cummins sydd yn eog o fethu cyfle da. Hanford. O, sgiliau da gan Davies. Davies yn croesi tuag gan Liam Thomas! Oddi ar y linell gan Declan Walker. Wel, am sgiliau gan Miles Davies yn y lle cynta yn troi i ddyn ac yna'n croesi ar ei drod chwith tuag at Liam Thomas y prif sgoriwr. Fe gaddo fe drod iddi, ond yna Declan Walker gyda'r Bale yn arafu wedi croesi'r llinell, ond nid y llinell gol. Baines yn croesi, Knott sy'n disgwyl amdani, ac yna Mendes! Y camgymeriad yn yr amddiffyn, diffyg cyfathrebu, Paulo Mendes yn y fan ar lle. Trydydd gol y tymor i Mendes ac yn erbyn rhediad y chwarae. Mae'r ymwelwyr yn gyfartal. Dyma Morgan yn ffigio heibio i ddyn. Cummins yn troi. Lle fan hyn gan Hanford. Hanford ar ei drod chwith at y postyn pella. Pwy sy'n dod mewn fan'na? Wel, mae mewn! Ai fe Kerry Morgan sydd ar gol. Peniad Kerry Morgan ar y postyn pella. Yn rhoi Caerfyrddin nôl ar y blaen. Davies gan hwn injan cryf. Ymlaen mae'n mynd at Liam Thomas. Thomas y prif sgoriwr. Mae'n gofio mynd ar ben ei hunan. Does dim cymorth o gwbl. Ond mae'n tynnu ddyn nôl at Morgan! Chydig heibio'r postyn. Neb yn pigo lan Kerry Morgan. Morgan yn chwilio am y rhediad. A mae'n un dda gan Liam Thomas. Thomas yn ergydio ac yn sgorio'n wych i ymestyn mantais Caerfyrddin. Gol ail ar 20 o'r tymor i'r prif sgoriwr. Y Bale o ganol gan Kerry Morgan yn berffeth, yn troi tu fewn oedd Liam Thomas a'i ergyd trod dde yn curo McCormick. Walters i mewn at Carroll. Carroll, a dyna chi arwydd o'r sgiliau. Y curo dau, parhau i fynd. Gwych gan Carroll, yn croesi lawr! A mae Liam Thomas yn sgorio ail o'r noson. Ond y canmoliaeth i gyd i'r eilydd, Declan Carroll yn chwarae 1-2 hyfryd yn croesi'n berffeth a Liam Thomas ar draws yr amddiffyn i rwydo'r bedwaredd. A mae'n nos da ar Aberystwyth. A dyma nhw'n dod unwaith eto. Y croesiad fan hyn tuag at Cummins. Cummins yn ei thynnu ddyn nôl. Liam Thomas am yr hat-trick! Ac mae wedi sgorio. Wel, 2 gol mewn llai na 2 funud i Liam Thomas. 5 o'r noswaith i Gaerfyrddin. Liam Thomas yn cwblhau hat-trick. Wedi sgorio ym mhob gêm yn erbyn Aberystwyth y tymor hwn. Ras eto, mae Liam Thomas mewn tu ôl yr amddiffyn, mae'n eithon ni ddyn nôl. Carroll! Taran o ergyd gan Carroll. A noson i'w chofio i'r hen air. Mae'n 6 yma. Liam Thomas ar rhediad tu ôl yr amddiffyn. A dyna chi ergyd gan Declan Carroll yn curo McCormick yn y gol.
McDade. Rhwng y ddau, cyfle mergyd, McDade! O, mae'n gol gysur, o mae'n gol wych i Aberystwyth. A mae'n bwrw goliau yma ar y wain dew. Neil, many congratulations. A 6-2 home win against the old rivals. A great conclusion to your season. Yeah, we finished well, to be fair. It was a good performance tonight. A lot of things that we have been working on when the pressure's off, the boys delivered. But as always, the character in there asked them to keep going, because it can be played as you know, a end of season affair. But I didn't want that from our players, and to be fair, they've played themselves well, and I thought we've got a result that we deserved. Be fedrwn ni ddeud yn siarad fo'r hoci fan, mae yna standards, mae standards ni lawr heddiw. Da ni wedi cael tymor chwyddiannus i ddweud y gwir, ond blawd di hyn, di just dim digon da. Craig Hanford, many congratulations. Yeah. Your 300th start in the Welsh Premier League and a fantastic finish to the season and a great milestone for you personally. Yeah, I mean, it was great to get that in before the end of the season. I haven't got many left, probably, as a player. But the important thing was to get a good result tonight. We played well. Every boys are dug in. You know, last game of the season, it could be easy to say, well, look, we'll just take it easy. But the boys have really, really grafted, and we got a great result. Liam Thomas, it's been a fantastic season for you personally, 24 goals. When you look back at the season, a great achievement. Yeah, well, it's my best season with goal scoring wise, but during the season I think some games could have done a bit better, but personally for 24 goals is, you know, a great achievement, and you know, with shows being called up for the Wales squad as well, so you know, personally I'm chuffed about the bits about it. And what a way to finish the season as well, with a hat-trick against the old enemy Aberystwyth. Yeah, no, it's great, you know, to get anyone who scores a hat-trick, you know, it's a great feeling to get it. Yeah, hopefully now keep going, you know, train hard in pre-season, and then hopefully have a better start to the season. I'm sure many clubs will be looking at you and thinking, goodness me, 24 goals in a team finishing 9th. We wouldn't mind having Liam Thomas in our team. Can you just confirm where you're going to be next season? I'll be staying at Caerfyrddin town next season. Signed the paper, so yeah, I'll be staying next season for Caerfyrddin. Da ni wedi gorffen yn wythfed. Peth mwy ni oedden ni aros i fyny. Dwi wedi dweud hynna, dwi'n 4 gwaith flwyddyn yma, ac fyddwn ni ddim yn ddeud o flwyddyn nesaf. Dwi'n ddim eisiau clywed tymor ni ydi aros i fyny, tymor ni ydi fod yn y 6 gyntaf. A dyna beth da ni'n trio wneud trwy'r rhan nawr. Da ni eisiau fwy o chwaraewyr i ddod i mewn i'r clwb, ac mae'r gwaith calad yn mynd i ddechrau dydd Sul.